tapos na buhay. Nakabunta ka dyan pwede, walang kasi. Ginawa mo ang sindi. Buhay, nakabunta kami. Buhay, nakabunta kasno. Buhay, nakabunta ka dyan pwede, walang kasi. Ebang kawon situay kabawa panpun yang ikang tritong kapag kerang na panpun yang kawon situay malam Shalom pijon kasna panulay tangsikan haji. Terus apa kaya? Membaca dulu macam ini waktu ulang koras. Why nakabenta kami? Why